Oke Bray, mangkumin Bray. Nah kieu anjing. Diajengan. Diajengan. Kela. Ya Bray. Kita udah di spot mau mancing belut Bray. Ini spot baru Bray. Kita cobain dulu. Jadi mulainya di mana Mangkumin? Nang heula keur ngalacak. Oh, nyari dulu. Hayu Bayu, jalan aja ka dieu. Tadi itu mau jalan hese. Ini ya. Tadi Mang Joed mah mau menjala, mau mengecerik. Ini personil murah kita ada Mangkumin. Kasih bocil kita anjay. Anjir pakai kacamata, mantap. Itu Mang Babay itu tuh bisa ngajang gitu. Hah? Naon? Naon? Oh, ada lubang. Oke, tapi kita belum punya cacing, Bray. Makanya yang akan terjadi kita cari cacing dulu, oke Bray? Masukkan di Bray. Oke Bray, kita mau cari dulu cacingnya Bray, mau cari umpannya dulu Bray. Aduh. Oke Bray di sini ya, cari cacingnya dulu tadi sini ta. Oke. Bentar Bray. Capek Bray, ini perjalanan lumayan menjauh Bray. Kita sambil si anjing kunaon cenah Bray. Kita cek dulu spot cacingnya Bray. Wah keras gini Bray, parah Bray, keras Bray. Ada pergerakan tuh cacing Mian can. Bentar Bray, kita nggak cacing dulu ya Bray ya. Tunggu dulu ya Bray ya. Oke Bray, masukkan di Bray, tungguan di data. Oke Bray, tadi cacingnya rupanya gak ada Bray. Kita cari situasi di sini percacingannya. Di sini Bray percacingannya Bray. Itu udah ada yang ngurak rupanya. Udah ada yang mancing belut Bray. Sama angker strike juga nanti. Aduh, di skill Bray, angin tuh. Mantap Bray. Sok atuh ada di gaskeun. Karek apa lah Bray. Aduh, capek Bray. Perjalanan ini sangat menjauhkan. Ada pergerakan? Kata bisa udah Bray, kumang murak banget. Cacing lagi Bray. Umpannya gak ada, gimana kita mau mancing belut Bray? Aduh, kacau ini mah. Tuh sana Bray, keras sana Bray, keras lu. Kita cari dulu Bray spot ya, spot cacing. Wah, tuh bisa ngurak atau Bray, gak bisa mancing kalau gak ada umpannya mah nya lah. Gak ada pergerakan satupun Bray. Mau balik ke masukin deh Bray. Dari itu tuh barudak juga di itu ayaan. Oh bener. Itu kumaha cacingnya can menang. Dari Bray kering Bray, jadi cacingnya susah. Jauh-jauh hadir Bray. Tuh ngali pasukan prajurit tungku batu terus ngarurak marancing belut Bray. Ya kumaha si Royal ini can menang cacing-cacing acan. Ampun Mangkumin itu perneangan Mangkumin tah. Mangkumin tuh dia. Ya geus hareup-hareup we ngageduk we hareup teuing mah. Kade. Kita geus leuwih di spotna. Aduh, hari-hari hareup-hareup wae. Ya ge kalapa ngora deh. Ngora teuing. Mun kolot mah. Heeh. Waduh rame Bray, batur geus perung Bray. Urang can boga cacing acan anjir. Lestari mah anjing. Anjir. Cing. Masukkan di Bray. Oke Bray, bismillahirrahmanirrahim Bray, perung Bray, ini percobaan pertama kita Bray. Lihat Bray, tadi udah dimakan si Bray. Aduh. Kita coba pantang salit.
sikat. Aduh, kecil bray, belutnya bray, kecil bray. Kita coba kasih umpan lagi ya. Oke bray, masukin dia bray, bentar bray, tungguan. Oke bray, kita coba lagi ya bray ya. Bentar bray ya, kita masukin lagi bray. Wih, wah bray tuh ini di sini ngebul nah bray, mundur bray. Nah dia ngejar lagi bray, tinggal itu bray, oke nya bray, coba daunan bray. Kayaknya belutnya cilik bray. Gak mau lagi dimakan bray, masih gak mau makan bray. Luwet, mau makan gak luwet? Belutnya masih gak mau makan bray, gak tahu kenapa bray. Oke bray, percobaan kita pertama ternyata gagal. Kita cari lagi. Oke bray, let's go nih bray. Bray, kita dapat lubang lagi di sini bray, buat disantap langsung bray, lihat bray. Disantap langsung bray. Pantang salit, sikat. Langsung bray, jangan di lama-lama bray, langsung dipanteng si bray. Wah, keras banget bray. Belum bray, let's go kan bray. Helikopter bray. Bray, belutnya bray, tangkapan pertama kita bray di spot baru bray. Mantap bray. Helikopter pertama mendarat saudara-saudara. Oke, let's go ke nih bray. Mantap. Oke bray, kita mau deketin teman-teman lah. Nih sama Mang Bocil ini kelapa. Oke, baliknya bray. Cek. Oh, batur ieu bray. Mang hayang mah. Nu waya. Mandur. Bray, kita mendekat sama itu ada Mang Babay di sana bray. Mang Kumin mana nya Hah? Keur dapat. Aduh, mana Mang Kumin mana nya? Tukangan batu. Mang Kumin. Hah? Oh, itu nyumput jadinya Mang Kumin. Ayo Mang Kumin. Ini saya pergerakan Jan. Gagal aman deh. Oke bray, kita burung lagi di sini bray. Narik Aduh, anakna tuh ngalah anakna jeung indungna. Kita cek sound dulu Mang Babay. Aduh. Mana ya teh? Saya pergerakan teh. Alus yang no belutnya alus teh. Mana? Oh. Anakna bre, besok tuh janganlah. Ke kabaran. Anjir. Salilus kieu urang neangan kada setik bre. Oke, kalau ada pergerakan kita kasih kabar-kabari lagi ya bre ya. Ke bre. Besok nih bre. Anjay, Mang Royan dapat. Anjay, Royan dapat bre. Helikopter mendarat di Mang Bocil bre. Anjir. Mantap bre. Mang Bocil dapat bre. Akhirnya ada pergerakan lagi bre. Kita cari lagi lubangnya bre. Aduh. Mana lubangnya? Di lubang lain bre. Bocil saya pergerakan bre. Aduh, mantap Mang Bocil. Kita ke mana tuh bre? Ceklah kades etik. Oh, tanahnya gini ya. Bala bre. Kita coba tutor dulu ke sini, tutor. Kita cek sound dulu ke sini, cek sound. Barangkal ada 1-2
3-4 pergerakan oke bray. Terus deui bray teh lamun aya pergerakan di kabaran deui udah biasa gitu. Oke, terus deui bray. Oke bray, di sini ada pergerakan kita bray, dimakan bray. Santap bray. Nah, belit ki bray, aduh. Aduh. Pantang salit bray, bentar bray. Pantang salit. Cikat, aduh ngeplos anjing, bulutna ka mana bray? Plos bray. Terlalu lama bray. Bentar bray. Tenanglah bray, tenang. Masih mau makan bray. Masih mau makan nih bray nih. Bray lagi dimakan bray. Coba pantang salit, apakah udah ngait? Salit. Tek. Helikopter bray. Helikopter bray. Anjing alit. Hah? Alit bray lah, tapi lumayan bray lah, dapatan bray. Helikopter teh bray, lumayan bray. Aduh, akhirnya jarang ke bray, udah dapatan. Spot baru teh, kumaha spot baru mangkumin ieu rekomendasi. Aduh, ampun lasuk nih bray. Oke, saudara-saudaraku. Brayer mangkumin lagi proses penarikan mangkumin di sana. Oke, apakah yang akan terjadi mangkumin? Kita zoom dikit dulu biar rada mantes. Iya, mangkumin masih dalam penarikan. Iya, bray. Apakah yang terjadi saudara-saudara? Lama banget, bray ya. Arek mah, bray. Masih lama ditonton oleh Mang Babay di sana. Mang Babay cuma nonton aja, hah? Yang udud, sok udud lah. Mangkumin masih kembali lagi ke mangkumin. Zoom lagi sedikit. Sampai Magnum heula mangkumin. Apakah yang tadi? Iya, diputer-puter kecil cenah, bray. No babon-babon. Ara tinggal entah emak kabegang. Oke, bray. Begitulah tangkapan mangkumin. Dikira besar ternyata kecil-cilikan. Oke, let's go ke nih, bray. Oke, bray, rupanya di sini umpan kita disambar, bray. Tapi kumaha narikna, bray? Hese, bray. Lah, bray. Tinggal di bray, posisinya galangna jangkung, bray. Hese, bray. Ya kumaha narikna, bray. Sieun teu beunang, bray ye. Tingali kelah seuri. Hese, bray. Kelah tungguan heula, bray. Sugan beunang, tungguan. Cicing nama ka mana-mana urang mah. Tah, bray, beunang, bray. Bray, dapat, bray, belutnya, bray, kecilik-cilik gini, bray. Saya ditungguan salila teh di video mah 2 menit ya, bray. Teuing kemah diedit merentah. Ieu dapatna tah belutna. Mantap, bray. Lasukkeun deui. Aduh anjing kebesekan. Lasukkeun deui, bray. Oke, bray. Nampaknya aku sudah kelelahan. Karena perjalanannya jalan-jalan. Aduh, capek bray, jauh pisan ya aslinya sapote bray. Semprot penyiksaan nih mas, semprot ya. Tuh rekomendasi Mang Kuning tuh. Mang Kuning ya. Rekomendasi. Nepi ka magrib cenah bray di sawah. Kira-kira bray. Urang rek istirahat lah bray, rek beurik heula urang mah. Sok we barudak bising rek marudak mah. Urang mah rek ieu heula rek istirahat heula. Ieu liang tah. Ini mu liang deh. Aya jiga mah ieu liang bray ngan. Liang jiga teh teh. Tapi liang. Aduh. Asina lulus tuur bray. Cing cobaan lah ieu liangna bener teh liang teh. Anjir, nyali bray. Tuur ge kuat ngaderek dege bray. Ya mah bener bray, kudu sampai Magnum heula bray. Liang sanes. Oh, kamu ieu mah balak ieu. Sawahna ge bray. Yang bari ngasaung bray ka dieu barudak ka taronggoh mah nya. Sugan papangdak teh Mang Joed gitu. Teh Mang Joed teh ka mana deh. Tadi lah bray. Saung kali itu iliang lain bray.
lain bray ini liang bray aduh lima bray rek beri kelanya bray nya lah bray nya dikanya oke masukkan deui bray masukkan bray umpan kita disamarai bray di bawah bray belah bray tuh bray bentar bray dapat lagi bray sampai turun bray kumaha ieu bray sampai turun gini bray lubang obah kumaha ieu teuing ieu suku babas aduh bray ampun sih bray duh kelakuan lah bray istirahat bray sina ka saung tah manggih liang aduh kelah bray lah udah mah paila tadi pai saung sendal ge aduh ya ampun nah bray saung bray rek beri keula si bray teh aduh menang belut tangkapan bray mantap tuh bray mantap lah nya lumayan babon bray lah untuk ukuran belut sawah mah bray ya mantap suka nih bray Mang Bocil anjir geus make kacamata di wae Mang Bocil dapat anjir urang ge dapat di bray ngan teu karekam bray duh tah dapat tah dapat tah tah di dieu bray lubangna bray tah di lubangna di hasilna videonya hasana ngan we lungkul bray diacengkeun ka dieu tah tuh lumayan udah tap ngangkumin tah kan ikan ngangkumin lah iya cenah si kumin tap tunggu lah bray ngasukeun lah ieu nya lah tunggu ngangkumin ngasukeun bray batuk bray sugan aya andrai bray bray turun bray aduh tah lubangnya ieu bray nah lubangnya ini bray katang salit set sikat anjir ngeplos bray kutuk lepas anjing lah bray tunggu lah bray nyeting lah cacing oke bray kita mari coba lagi ya mari kita coba mari kita coba ini lubangnya bray langsung ditarik bray lihat bray ciboti nonton lihat bray ditarik bray tuh tarik kali lah bray cenah mah bray ieu pabeulit di kantong kana beung nyekek deh tipu bray jadi kameramen mah duh tarik saali teu tarik sabocil sikat berat kieu bray berat kieu bray berat kieu bray teuing bray aduh nah ona eta menang nanya kitunya coba lagi bray coba lagi lah kalem cacing masih loba tungguan letik gimana bray oke kita coba lagi part 3 ya suka nih bray juga masih mau bray masih ngejar bray kayaknya bray kita aduh gak masuk lubangnya bray aduh boraknya ada error kantong salit masih disantap bray kita langsung pantang aja bray wah ternyata kecil bray tuh kan dilepasin lagi bray kecil bray tuh yaudah kita kasih makan aja ya kita coba lagi bray part 4 ya hitung-hitung marah bray itu nah apakah masih mau masih ngejar bray lihat bray airnya bray warna belutnya good tuh bray itu dimakan bray ya.
Tah, bray. Belutna tah. Tuh, kecil kan? Kita sina keluarkan, bray. Ikan tuh keluar, bray. Tah. Ketinggal itu, bray, belutnya, bray. Kecil, bray. Tuh. Nalol bisa etik. Kita heureuyana, bray. Masih mau enggak? Masih mau enggak, bro? Udah kenyang kali, bray. Belutnya cilik, bray. Belut cilik, bray. Oke, bray. Gak mau lagi, bray, sekarang, bray. Udah kenyang, bray. Aduh, tinggal segini cicangnya juga. Oke, langsung bray, kita cari lagi, bray. Ngomong bocil dapat di situ jauh, Roy, euy. Ngomong bocil dapat di situ. Kita juga disambar di sini, bray. Nah, masih ditarik, bray. Nah, pantang salib. Sikat, bray. Aduh, kecil Mang Roy. Ayah ya, Ge. Kecil, bray. Kecil, belutnya, bray. Tuh. Cilik ya, bray. Belutnya, Ge. Parah, bray. Lumayan lah banyak. Lumayan lah. Sekali, bray. Masih ada sambaran nih, bray nih. Mudah-mudahan dapat lagi, bray nih. Nah, oke, bray, kita panteng sedikit. Kita gagal, bray. Ya. Gagal. Coba lagi, bray. Coba lagi lah. Mana? Coba bentar. Oke, bray. Coba lagi, bray. Part 2, bray. Nah, bray. Nah, mana belutnya belum gigil, belum muncul. Kita langsung tarik aja, bray. Nah, belutnya, bray, dah kecil, bray. Sikat helikopter. Aduh, ngacang, bray. Helikopter, bray. Mantap. Kecil, bray. Duh, spot baru teh kacau ya. Masukin aja, bray. Barudak udah mulai merapat ini teh. Tuh, udah ke bawah. Masukin, bray. Mantap. Belut dah. Hah? Yang Atuh kayap diurekan. deketan. Hideung kayap diurekan anjing ya. Ngareeng anjing ya. Aing tadi ekstrim wae spot tuh, ampun, bray. Nanti bray lalajo mah, bray, rame ya. Ripuh. Ini undagi anjing. Oke, bray. Kita seperti biasa ke buritan. Biasa pasukan. Aduh, jangan lah, bray. Spot anyar teh, bray. Gimana? Kohal, bray. Pengen nawe anjing. Untung teu digoblakeun hujan oge. Itu mah salat maghrib udah mah, bray, rek balik rek. Saya teh pengawaanna tah, bray, tah. Biasa nama tip bahasa masak alus kae. Tadi konten mah goreng wae. Ulah konten cenah, bray. Kamu teu konten mah alusnya. Heeh. Alus teh. 21 urang itu luar. 5. 5. Ya 40. Iya. 40.005. 40 ge dikurang hiji. Aduh. Anjir, Bang Joed dah, bray, malah ngecerik ting. Kewe lah review nama di rumah aja lah. Kita mau OTW pulang dulu ya. Udah maghrib. Nah, mobil. Mana? Di mobil. Nya Iraha Batur juga orang lempang.
Anjing kita viral anjing griok anjing. Video kan ya betul jika orang bray Mana apaan orang lain kayak kita lah Teuing. lempang kieu duh mikir Baju di bekas sarwe kieu anjing ya lo banget tapi kahingai Wak, wah aja kita pulang dulu bray ya balik ke makam gerak ah. hayang anjing beli ke makan mung ah dan itu ya Aja nungguan di dia panjemputkeun nya. heeh adanya. Terus soalnya naik di dia, Bray. Mang Joed Naik pasti dia, langsung bapak jalan. anjay Poek, euy. poek cenah bray keur mah geus burit anjing di kacamata ya di kaca-caca dah hideung ge bray anjing wah bae pan ieu jalan-jalan lah jalan-jalan lah yuk heeh bray jakian maka maghrib sareupna geura tuh bare omongkeun wae Mang Joed we kalem tuh bade mencet di mana jalan apa bade mencet tuh Kang Pijit bray Mang Joed kacau aduh geus poek ieu bray geus keun deui bray kita pulang dulu oke dadah oke bray Meeting menang Bogo, tapi ka Bali. Oke bray kita udah sampai di Indihome kita mau review dulu ini siapa ini Minum Malaysia si Juragan. oh Mang Bocil nah Mang Bocil anjing kerang Langsung we gubernur sabar hiji mang lihat sabar hiji mang hiji 2 1 2 Otik. 2 kakek 3 4 5 Cobaan maneh Ron. 5 Ieu anu banyak heula. asap nu banyak lah ieu naon ieu Bogo. Mang Babay mah dapat cana bray dapat cana Mang Babay aduh Nang tilu anjing tah. hah Mang Kumin 3 bray Ngaceng lagi. si bray Tak, si Bray, bray euy Sambungannya. Iya. Ini ngobah si Bray euy. Manya. Anjing, MTV galau. nah gitu ya bray ji da ini can ngitung Terus ya sih ya dibawa ke tempat anyar teh jadi berarti sabaraha 8 kayak 8 ya 8 hiji hiji 2 2 tilu 4 4 5 5 genep 6 15 7 15 heeh 15 bray Bogo 1 sama ini Mang Jauh. Joed tidak plastik min nah, plastik kan teh padahal tah gitu. Nah Mang Joed pada ngecerik bray tuh oh aya dan teh bentuk anjir ada bray ieu naon ieu oh ieu naon ieu oh cana nya cana gede ulang cana Mang Joed euy wader bray Mang Joed mah euy udang ada nah ieu Mang Joed ngecerik si Abah di itu nguseup karek cager tuh si Abah karek cager langsung nguseup nah Mang Joed hasil tangkapan Mang Joed lumayan dihijikeun mah mantap bray tah ieu teh ieu ngurak balik ieu mancing belut ieu menjala ikan jeung wader jeung udang si Kubay mah ngurak tapi rasa mancing heeh nya cuma ngurak teh apa sih mancing bayi menang itu keur numujeuhna aduh gagal ban gagal anjing penutupan lah setik menyeha urang nu hade heeh spot nu alus anjing kasihnya geus kaliwat Geus. aya bahan siga bieu heeh nama kudu di geuskeun heula ieu mah geus kayak ngonten deui ieu mah teu jong-jong teuing nya jong nu teh jong mah ngurus si bayi hungkul aduh nang gelut sera banyak bae lah warna mah tong poho di tong kalap pika beres ya pasti tungtungna terakhir iya ke aing kudu tonton ya aku ditonton match ketiga aja ya aing ngomong siap di like di komen subscribe oke dek tong poho oke siap bray oke well let's go nih bray Mang Bocil subscribe guys subscribe Mang Joed anjing mantap let's go nih bray tap I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always